Tala Fou o se whapoponga o tala mai Ausetalia le radio Samoa le amtanga o le nei mai aso. O whailo manino le ofisa la fonga Ausetalia le Australian Tax Office po le ATO o le amatua I whaia lato su ngai landlords po I lato e ana whale maututongi o lo tu inatu le ofisa ni tax returns e le sao. O whaia le fuafuanga le ofisa le mai o le loilonga sa whaia na mawai o le iwa mai le se fulu I lato ia sa whaia ni ngai o inga se sema o lato mawai ni tupe. Wai maile 9 News o I lato e ngāre rue mai o lato whale e meise I lato e whaatino pisinisi mai maota malawa ma tangata o lo o mawatupe mai whale maututongi mō sina taimi pupu e pe o le Airbnb ma le stays o le a tatau fo i ona whaatino le lei ia le whaileina o tālo sanga ia mō le tuinane o tax returns ona o se tau mawhainga ne ia whaamuta whainga tau whaasise I la fonga. O le loilonga sa whaia o whaeloa ai fo I ma le whaaputu ngā tupe tele fesosoani le ATO e pe ona wholesia mai le talo le tupe le bastard wai na tu inai le valu suruiva tesimareono miliona mo le ofisa o la fonga mo le lima tausanga wana o unanga. Whai mai le komisina langolango la fonga Tim Law I le lipote o le tausanga nei lava o le amatua I sila lava le ofisa I le mata upu le landlords ma le whaileina o tax returns. O se ripote le tauna le lawa whaamoni e le whaatupula ia peo soifua mau lungo ala te tele I te tono o Ausetalia. E se pululua masina mai ia mati tolu sultasi e na o New South Wales ma Northern Territory e le whaamawina sa si itanga I le awhai tangata maririu I whaalablave le ala tele. Peita o le sou whailo mai e a whelua se lau ma le wha tangata maririu lungo le awala I Ausetalia atoa I le piriota e pe ona whaamawina e le Australian Automobile Association. Whai mai watusa ma se 40% wa mawaru ngā tuai nei lo le taula inga e pei ona iai I le National Road Safety Strategy ma fua fo I whaamaumaunga I piriota whaapea I tausanga wotua nai. Whaamaunia fo I whaatupla I o tangata maririu rungo le awala I te tono le lima tausanga I le atunu atoa mai taru mai ne masino I anuari luafelu swutasi wa mai tawina le si iti o tangata maririu I le iwa tesima le 2% I le tausanga. O le soa a mata wha mamadu e le vai aso wha pitoa mo le saunga le muilungo ala te tele I te tono New South Wales. O lo talia nei se isi ripote leo mai Brisbane I se whalawlawe no latu sa I se tangata nā luatu ma se whana I se kāpaka la tani le malai lele Brisbane ma whita ua inailo na whana ino se isi tangata ai le isola ese I se taavale. Whai mai leo le aba taavale na misa ma stasia di isa atu I whafuane o la na taavale le vaianga le na ili taavale au le itaina le ono I le fia na nafi. Wai mai se so upua leo taltunuina o le tangata lea sai whafo mai o le taavale na whana I le tangata lea sai tutono le taavale ma ngai ese ai loa I le taavale. O le na manua na avese na mai le kāpaka ma avinatu le wharamai mō tong fitinga. O ta ue leo e le tinga ino na manuanga mai le iei fo I se whaamata ui tangata lautele I le nei whaalawe au lo ngā lue nei le sa idia o le tangata na anga I atu ma le whana. Wa ye se whamanatu o whairua mai li poti rungo o pengta whailangi le so inisio au wala e mawhaiona whamalu pui ai a lato meli ia po o meli fo ia tangata kiliva ma fifi e kiliva atu o lato whale ma tuatusi e meise le whaatateleino li poti I le tele o a fifi ngā o ia mai whale o ainga pe a mae o na kiliva ina iai. O se ripoti o whaeroa ele to tele o tangata ua a fia ia fo ito e ngā soru tu la fono o whaeroa nisi o le tele o tupe whaalu le tongino le kiliva ma le whaatawina o le oloa a ilo ane ua ngā uia ina ua taunu uatu I le whale o se tūlanga whaanoa no tele lea. Pa mai la se whaamanatu mai nisi wa loa tausanga o iai le au nangare nei I le leipe a whaamautu o lo kiliva sa o la ua fifi se no fuanga lo e whainga ruenga ai e mai se lava I se ofisa I einia la tau pusa meli. Ma mai ala atou o le awala o pito saunga le mūlea. O se tasi whaamanatu o le whaonga lea o le tracking, ma ia whaamauti noa e whirifiri le option e saini e oe le awhiwhi, pe akiri vei nātu. Ai a whai e te lei e le whale e mawhaiona e wala au le vaenga o whea ngai mala kiliba e toe whetu na i ei taimi. O le isi whautuanga le whaapipi I leo ni me po e ata I whaitoto o le whale, ma a whai e maua ia videos I le au ngā oi. Wha asoa loa I lunga le upenga ta whailangi o lato wata ia waweo na whesoasoani I su e ngā leo ma toe mawane ai au a fifi po o wha mumuri foi. Ma le tala muli le telefoni fōua le Apple, le iPhone 14, le ua wha laulua mai New Zealand ma New South Wales, I Ausetalia foi, ua ta ua se ripoti le so e mawhaina wha o ngā sa por kalame lo ia I wha ingo le Emergency SOS,
via satellite, e fesoasoani le whaasauina o se soifua ai mai se lava I le tele o nofuanga mautua. O le masino o se tema tausanga taluaina mo I whaalauloa I le iPhone 14 lea, a ua whaongaina lea por kalame tonu a Amerika, a o le sola I Australia I lona whaalauloaina aloa ia, o whaamanino ai le fesoasoani mo I lātou e fia maua leito e ngā telefoni. Whaeloa e mawhaiano fesoasoani le por kalame le sa ili o se tangata I le iloa I nofuanga ia pe manua fo I poloka I tonu stasio nofuanga I mautua, ia mamawhai ona koneti a ngā I fesoasoani whaavavave po le emergency. E na o le tu ai ngā telefoni le mau iai le por kalame mai fia ia nisi o lātou whaalongo iai, pa mai ua tele tausanga o tuana ia o mai le so o tūrai mai pia whaalavelave whaapea a feisoi fu tangata I le iloloa, ma whaamanu ria ni whaalavelave ai se manula, e la vea ia le tu ai ngā por kalame, pe ana vave ava noa mai ia taimi o tuana ia. Tala nā le radio Samoa, I le nei asonga fua mai Australia. Whaasoi fuia.